باوریە قایم هەرچەند ئەم ژیانە خۆرا بژین ji divê em xwe ji gunehê kufrê biparêzin. Li jiyana mirovekî bi navê Zekeriya da ev prensîpekî pir zelal e û Zekeriya kahîn bû dema ku Îsa li ser rûyê erdê dijiya û hilkişiya ezman. Navê jina wî Elîsabat bû. Lûqa ji me re dibêje ku Zekeriya û jina wî li ber Xwedê rastin, mîna ku wan mîna Ibrahîm bi Xwedê bawer kiribe. Wan dizanîbû ku ew riya teqwayê ya li ser bengeha şerîeta Xwedê ye. Lûqa di derbarê wan da wiha dibêje di hemû emir û qanûnên Xwedan da bê qusûr dimeşin. Lê zarokên wan tune bûn û Elîsabat betal bû û ji mêjva dua dikirin ku Xwedê kurekî bide wan. Lê Xwedê nede wan û dua dikirin bide wan. Lûqa ji me re dibêje ku ji bo Zekeriya ket perstegehê ji ber ku ew kahîn bû, wê demê gelek kahîn hebûn û ji bo ku kahîn bikefe cihê pîroz, ne ku prestegeha pîroz jarek hat kişandin, ji bo ku bixûrê bidin û bixûr sembola nimêjê mirovan e. Zekeriya bixûr pêşkêşî Xwedan dikir û çi qewîmî mizgîniya Lûqa 1 ji ayet 11 heta 13 melekê Xwedan jê re xuya bû û ji bo rastî gorîgeha bixûrê rawesta. Dema Zekeriya ew dît xemgîn bû û tirs ket serê wî ji ber ku ew ne jarbendinekî esayî bû, tirsiya. Hêngê milyaket jê re got netirse Zekeriya çimkî daxwaza te hat bihîstin. Çima ew dua dikir ji bo kurekî û li vir Xwedê bixwe bi rêya milyaket Jibraîl bersîv da. û jina te Elîzabet wêştera kurekî bîne û tê navê wî Yuhanna deyne. Gelo bersîva Zekeriya bû spas ya Xwedan, lê na wî bawer nedikir ka em bibînin ka çawa bawer nekir. Mizgîniya Lûqa. Zekeriya jê bawer nekir, lê Zekeriya ji milyaket re got ez çawa vê yekê dizanim, çimkî ez pîr im û jina min jî 2 salên xwe de mezin bûye. Ehtimal heye ku wan demek berê dev ji nimêjê berda be, ji ber ku wan texmîn dikir ku nemumkin e ku zarok bibin li Xwedî ji ber ku ew ji xwe bêberin û temenê wan yê zarokaniyê derbas bûye. û menayê gotinên Zekeriya ji bo melek ev e, ev tiştekî nemumkin e. Ejar milyaket got ma tu dizanî tu bi kê re dipeyivî, ma hûn dizanên dema ku hûn li ber xwe didin hûn bersîvê didin kê? Ez Cibraîlim li ber Xwedê rawestiya me û Xwedê ez şandime ku bi we re bipeyivim û vê mizgîniyê ji we re bêjim. Peyam ji bo Zekeriya xurt bû û em dizanin ku ew netirsî ji ber ku mizgîniya Lûqa 1 da dibêje. Mizgîniya Lûqa peyama Cibraîl û vaye hûnê bêdeng bimînin û nikanibin bipeyivin heta roja ku ev tişt çê dibin. Ji ber ku we ji gotinên min yên ku wê paşê bêhje bawer nekir. Ka em prensîpê dubar bikin da ku rêça bûyerên fehm bikin. Baweriya zehmetkeş. Herçend em jiyanek Xwedayî bijîn jî divê em ji gunehê kufrê heydar bin. Ev prensîp di jiyana mirovekî dîndar da diyar bû û di jiyana Meryema da diyar İsa û serpêhatiya wê ya bi heman melek Cibraîl re jî bi awekî êrênî diyar bû. Mizgîniya Lûqa 1 ji ayet 26 heta 31 û di meha şeşan da milyaket Cibraîl ji aliyê Xwedê ve hat şandin bajarekî jelîlê ku jê re Nisret bû. La keçikê ku bi zilamekî ji mala Dawud ku navê wî Yûsif bû ku navê keçikê Meryem bû. Paşê milyaket ket bawê û got silav li ser te ey ku tu hatî keremkirin. Ev tişt şeş meh piştî hevdîtina Zekeriya ya bi milyaket re çêbû û jina wî dijanîbû û niha milyaket ji Meryem keçik re xuya dibe bi qasî 65 an 70 kîlometran ji Oreşelîmê heta Nisretê li Bakur. Milyaket ji Meryemê re xuya bû û got selamet e hûnên ku hatine keremkirin Xwedan bi we re ye. Xwezî tu di nav jinan da gava ku ew dît ji gotinên wî xemgîn bû û fikirî ev silav çi dibe? Hêngê milyaket jê re got netirse ey Meryem wek ku Zekeriya ji me re got ji ber ku tu li ber Xwedê kerem dît û vaye tu yê bizar bibî û kurekî bibî û navê wî İsa bibî.
برسیوا مریم بپرسکی بو ام ده لوقا 1:34 دا دخوینن مزگینی لوقا 1:34 برسیوا مریمی هنگی مریمش ملیاکت را گود چاوا ده بگو از میره کی ناس ناکم دما گو از نزوجی ما از چاوا ده کارم دو جانی ببم شروف کرنا ملک جبرائیل یا گوی گود اف بو ملیاکت لیوگراند و جیرا گود رح پیروز و به سرتا و هزای هری برز و سیاتا بکه جبر ویه که یه پیروز اگو چه بویه جوی کر خوده بگوتن برواجی زکریا امج مریم دا خویانیه که باوریه ببینن لوقا 1:38 مریم صدقه دا و مریم گود وای از غلام خدانم بلالگور گوتن آتش من را بکرن جبرویه که ملیاکت او برداب اف هر دو چیروگ دشبن اف ملیاکت جبرائیل زکریا و مریم را خویابو و جوان را گود نترسن پیام اوی یا جبرگو یک جوان پیامک موجیزی بو لدنافبرا هر دو چیروکان دا جی جداهی هنه جداهین به هم با دستپیک دا زکریا زوجی بو و مریم تنی بو زکریا زوجی بو و بکیمانی خدای امکان خزایی زاینی بو لی مریم نزوجی بو زکریا کاهنه کی راست بو گوش خدای ده ترسیا و مریم نه خدای مقام اولی بو او گندی بو و بگومان و تخمینه دکر گو اف یک به خدای آخر وره سری وی به زکریا اره او گنگازه لی از جوتکارم زکریا جبو کرک کی دعا کر لی مریم دعا نکر درسا گو ام جدد روکان دگرین اوه وی گو هر سدم هبو گو جپی و خدای گومان بکه باور کر و یه گو دوی باور بکه گومان دکه جبرویه که پرنسیپا گو دو بیجه باوریا زحمت کش هرچند ام جیانا خدایی بجین دوی ام جگونه که کفری حیدار بن اف مرید ده پرسه گو املی بهزرین و برسیوه بدن ما هندکارین دی جیانا خدا دمکی بفکرین گو هر فرسند هبو گو هون جپی و خدای باور بکن لیوانه کر چما دکاری بو وسا ببوا اف پرسکه گو هسکرنا دریج لازمه گلک جاران جمره حسانه گو ام گومان بکن جبر گو جارنان تشن گو ام دکن جبو گهشتینا آرمانجا که دیار کری دکارن ریل بر باوری اما بگرن اف یک دجیان زکریا داجی هنک آلیان و دیاره گاوا گوتش نممکن خویا دکن هیچ هیوی هیا و یا هری حسان اوه گو خو بسپیرن خوده و خو بسپیرن خوده دوی ام بالداری بالا خو بدن و دوی ام همی ده همی جیانا خدا ببیجن یا خدان از باور دکم الیکاریا به باوریا من بکه دمش اخواه یا بخدان رجی دوی ام به بالداری بالا خو بدنه و نه هلین چیک و به باوری تکف جیانا ما و مزگین اوه گو خدان برسی و دده و دلشواد دکه دمه گو ام جیرا دبیجن یا خدان از باور دکم الیکاریا به باوریا من بکه